catch us here the nyamesro nyamesom o man bapa ho do na besom ye man Ghana ye mfa bo sire kan fa kontompo enwuni pani mu ase ye bekan se ne eti obu kwaso ne pani fo so de ahobrase kwaso atie yen esa so aba so ba besom ye medin de akwasi ensia semi de kan ebre na asoin ye fa na sekese koma kingdom heba omna ko fa kingdom garlic bitters afa kingdom garlic capsules ere abadwasom ye do tatahwe boa emma ni padua na hodin ebem srade a wodo ahye ni padua mu ama ye adwuma akrabia na wote so no ebe na ne nyina e de afiri honum eno achi obu won mo oye adwuma akrabia so enframa akrabia be fa bia na afa no immune system na no ayemre unya kingdom garlic capsule afa kingdom garlic bitters ne nyina ya de kro na letimi abo ma immune system na no ayedin na akode etiara wodo a ewo ni padua dem new kingdom ginseng power capsule so ni mema na dro eboye pa mema yosem etimi wie payo da bia meka cho katfa tutim se enye aphrodisiac na afa ya na no ba de kwa akoda eye duro se ne sebi wo ye frum keka yade no wanu maduro enya adaje ne padua no modwuma se bia ba bia sinto wo bia bemete mema yosem akofom no akla ni nyina e de afiri wonum tremendous capsules no so ne ma ne de sese afi wonum Canada is white ode pu be prani nyina e de afiri kwam Ghana baby a told you be a call can be at 24 for the entry or kind she drag lane at 0275 804 064 0275 804 064 and at 0302 938 153 0302 938 153 Kingdom or no challenger. Alapenso yababa di enkomo I'm from Monia Cassia Comma, why you impeded from the board to the CEO to the last worker, you know why. Moya dear, Mo Penu Mama Ghana, Mabunu, ye, Juma, why ye ding. I won't say, and I'm who says you, the back, we have to the Facebook page, say, I'm on for Shen Mukwana, and Sheba Bisan, I'm Quemo Eba Magana. One of me, one Casa Juma, and I'm for you from what you come on me, one Casa Juma. And so you had the power of the baby boy, Ghana, Mabunu. My idea, Kofi, ya mention on your pa, moye, oh, why? But ye pe way in an Ghana, Mabrubi, so ya you see a quandama out from so a peduma. Mamma Falco Adom online.com 2018 Assembly see. Me make sure video be actual. Shadia 2018 Assembly see. Shop attendant jailed 3 years for stealing. Ti ya fana dwuma ene o te shop wo ene o wie mu niema obi abie ne shop o ene no o wie mu niema ton fortnite e court that 22nd June 2018 na court no ejelin finsha miensa na o twi ya ye free mu abai ba kwa sa si o Medina obi abie co store no dia brantie atena no se onya adwuma mafa wadwuma bosume so a metua ka 1200 Ghana cedis but wetia asem ne yo otwa ne ka 1200 Ghana cedis otikosto no sani pakro no sori a ono ye na adwuma afro no mse we ehwe ono no jamon so ton coaston mu niemadi no sawie ye no eno wasa hye empty boxes ni nyina o fridge nim eno waso fridge nesi so show tv ne so he video show tv ne so Ghana ni a bebna oni adwuma o obi bie adwuma ma obi ye show tv ne so the empty boxes na wono we nyina wo yi free fridge nim empty wahyehyɛ box no pepe sani ase enima nyina awom 33 boxes ni nyina return obi adwuma less than 2 months one ma bia ye 1200 Ghana cedis so what the cost ano what to cost mu niema and wahyehyɛ empty boxes no e woni pakro fridge no asa so fridge ni nyina e de yesi so na hwe cost of fridge so ba akupa na da sen no so be se miense ko 9 at least
fro ko fa na oni no so this career or the coach bet it over 22,400 Ghana cedis. What me gina nas within 1 week e dey twa bet obisika Asem eya mete over 22,400 Ghana cedis within 1 week. A 28-year-old boy actually says ka we nyina twa bet amaskana hye we ni ba kompo ko sna ni susu ye se odi a no ko diskana ma betu ba bia neda empty boxes empty tinipa kroko yo ma we box we so a frem ena nim on say wa onim custom ne ma no se ne ye hye custom ne ma no o mo hye box bia na ye de ahoma white a ho ebi amienu bia baako ahoma ne nyina hye ho eso bia fridge na so ho pawnim so oh ahoma hye ho de na se ye nti we kura no say ya tom niema nyina na empty boxes na wom ebede na timia shamanfo nkran amotimia bia adwuma fa Ghana mabum se munya binyo why adai ebede na timia hye amanfo a sika kaka wo mo nsem nkran se mamimi adwuma because I'm telling you say sika ni pakro bia sa cost story. And no look at you. What chamo we in the rent and a medina rent. And 120,000 Ghana cedis for 5 years. And I'm going to be also 1.5, 200,000. And a medina rent stop a shop. 120,000, maybe 140,000 for 5 years, or only less than 5 years. Cold room or betonkwa etwembese almost 100,000. Fridge kuma ye ka ho no ene ba ko bie no ye less than 8,000. Nipa tesani etimi bie adwuma we wa hwe all the challenges and nyam bia go through. Ebinam na di church 28 no ade no line. Shop attend and aquatam shop atom niema. And you see the pakro bie shop no anti we you know. Or tini nyina no sase still me pieces ka we nyina de agu adwumanim obi pia de agu adwumanim no ekwa no koye fixed deposit crack kan no benya na ni pa boni semti wo se ko no e no sa so fridge ne wo ni nyina ono ni pefe passe fridge ya masoi bibia anim e no sa so fridge to yi box na achile. Now, cost of fridge there. Also, best 10 minutes crying that. And what's sort hey, I'm running the pabon for Yasi. Hey, ya Ghana Mabumuko, yes, or Charlie Penny Bedin Combo. Also, in a similar situation. Yana, hey, ya, I'll make it. And there will be a Jumam will be a beer. Now, we saw some be cry a day. Because you see a crowd of fixed deposit at least. Odu sika eye fixed deposit at least mo so me so no wo benya akakra obedi baba me mi adwuma no obi nso nya bi endidi no hwene akwa wie no nya fa na be kan be te ho asem but baby ani makeka kɔ no Ghana penifo hwene ye the rate at which are betting ewura Ghana mabrum no Ghana penifo hwene ye ya hwɛ ye a edo jambom anyway, me doing the questions here. Father Secretary say, come Kingdom Herba. I'm the Kingdom Garlic Bitters, Kingdom Garlic Capsules, New Kingdom Ginseng Power Capsules, and Tremendous Capsules. Best way as Nimeria Semdika. From so on a pen to do to and 0275 804 064 0275 804 064. Kingdom and I was no challenger. What's up, pa? Ebesa atwase pese mu etwa so.